Morning ma'am. Ay Priya, sa tori ma'am nungairangani ay sunungairi adona si vlog se ayukte hore kari tawi ay to ma'am na share tawrake video se last po view nungai ke comment thona haipiro aduga video se yengmada nungai like ama tawbiramo video se kuidri na tawkhalai se thamukta suri na regular thangalage romni matung na khalli se mugi mamang dai na home decoration gi sum pot thangalamba singduna aina sahi mugoire ado thangatpado ado thangatpaduna aina Sunday khudi thangatpade hujigai vlogging type ta mayam da sumaina home decoration su share tawrani sa kana bapor recipe khangde ruidi marak ta mapan satpa koi ba jumana sunyam thakalake khalli ado video se nauna engwa mi di subscribe tawbiro aigi channel se ado mayam ge support pathau tai jamna support tawbiu nauna hangi manina ado jasi video se start tawrage ayukte kari tawge ai to si aigi routine se sum mate ama ucharake loiradi utpanna moi ado khara matek ucharake sum kari tawi hai do mayam si video se horage mayam siga ina phamung loisalini anu loisanna loire ado sumai tholak pada siga jali se phajadra mayam kaigina nang kesa nei da ha asiga luja loiraga ina si protein se thae glass da lawraga sumaina glass da ising da sumaina janaraga Yamchi protein sigi review ga mathau ta ri comment tawna hairo si se jam thai ai na review myam enge YouTube ta du gai si se chari ri lowi ni diet ta do myam su sigi review ga mathau ta ri comment tawna hairo myam pi rakhi so dana ado ji breakfast horani chanupa school chatai matam jawre ado si video se mamang jatharasi asiga macha sanagi Maggi chaninge ayuk sai Maggi hoina tawbire mage Maggi thongbirani siga aduga ata khara lawre ata ga chini ga sumaina mix tawraga sumaina magi paste seme mayam ayuki thabak sidi jamna kalli angang school chatpai khotpai jabangi mi punamak su kalamgani do ase keno se tan hoduni sumaina thauda sumai hejilaga do tiffin hap toini mi chanu pa se hijang ga jam cha de do na tiffin pi base su jam ware sumaina tan kai ka ho na happy re ase disi oina happy rani magi do Maggi chaningi ai do Maggi do sumai he do eng hala thamme do tan si son da hori yam tan hapasu chumnai paratha ga hapasu achar ga loina na hape jang cha da banina to nasi di kai ma hapro si thum banina si tan se ani hum ga happy rani ai tipingi ado siga walang na humang na loire yung nganta siga ado tan do haw loire siga mayam do tipin da happy re sumaina sigana chalo le sina khogi sina bread omelette ni ado sigi recipe thangat ki bani mayam engview school chatpai mamai tabire ayuk sidi lujabi dare laga jammo li rugaidi angang ni narakani aina laga na lujabi dress ke kak sit pirani
ꯃꯆꯥꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯁꯟ ꯇꯥꯁꯟꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯊꯣꯡꯒꯥꯟꯐꯧ ꯂꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯄꯥꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯜꯂꯛꯅ ꯆꯣꯔꯕꯥꯟꯒ ꯆꯥꯅ ꯈꯣꯠꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯥꯒꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯈꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯁꯐꯥꯎ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯁꯥꯒꯦ ꯇꯧꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯗꯤ ꯎꯠꯂꯔꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯆꯠꯈꯔꯒ ꯏꯊꯣꯟꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯔꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯏꯗꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯥꯡꯕꯅꯁꯨ ꯂꯨꯖꯔꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯣ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯈꯔ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯆꯥꯛ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯅ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯡꯉꯤ ꯄꯨꯡ 2ꯃꯨꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯁꯟ ꯇꯥꯁꯟꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯇꯨꯝꯕꯩ ꯄꯣꯊꯥꯕꯗ ꯄꯨꯡ 3 ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯐꯤꯔꯣꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯤꯠ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ nông cánh nó chua đấy mẹ không cây nó mãi đây đó asiga macha sana se inbire ina sum man masa mathon to di chaba nammi ba ado chak jamna cha sande mathon to charaga adona aina inbiraga na khara jamna chai adona aina sum inbire Mayam video sa tinggal loisalage nungai di comment na haibiramo duga like share subscribe tawbiro duga di next video da mo narasi mayam bye.